U Višem sudu u Beogradu nastavljeno je suđenje Saši Beočaninu koji se tereti da je pre 4 godine automobilom ubio 20-godišnjeg Ognjena Tripkovića. Ognjen Tripković je imao samo 23 godine kad je tog kobnog 19. jula 2011. godine sa drugaricom krenuo u grad vozeći motor. Na raskrsnici ih je udario džip, Ognjen je ostao na mestu mrtav, a devojka je prošla sa teškim telesnim povredama. Vozač džipa je imao preko 2 promila alkohola u krvi. Od 2 svedoka okrivljenog koji se nisu pojavljivali od početka procesa, danas je došao samo jedan. Povodom smrti moga sina saslušano je lice Stojanović Marko, koga je okrivljeni našao preko oglasa u nekim dnevnim novinama. Drugi svedok, Petrović Veljko, se nije odazvao, iako je sudija naredio privođenje jednog i drugog. Drugi svedok je na godišnjem odmoru. Oko 1/4 svih saobraćajnih nesreća dogodi se upravo na raskrsnicama. Najugroženiji su pešaci, biciklisti i motociklisti. Sekund nepažnja nekog vozača i roditelji ostaju bez voljenih. Sledeće ročište ovom vozaču zakazano je za 1. decembar. Mira Lekić, Moja televizija.